Halo teman-teman, ondel-ondel mau jualan balon nih teman-teman. Yuk ikutin ondel-ondel jualan balon nih teman-teman. Balon, 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 balon. Halo Balda Cappuccina, halo Tung Sahur. Halo ondel-ondel. Kalian mau beli balon nggak? Balon ondel-ondel bagus-bagus loh. Wah, balonnya bagus-bagus banget ondel-ondel. Aku mau beli dong ondel-ondel. Aku juga mau beli dong ondel-ondel. Kalian mau balon yang mana? Aku yang Doraemon ya ondel-ondel. Aku yang SpongeBob ondel-ondel. Oke, ini balonnya ya. Makasih ondel-ondel. Makasih ondel-ondel. Iya, sama-sama. Balon, 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 balon. Teman-teman, sekarang kita lihat video lucu ondel-ondel yuk. Ya, kasihan banget. Ondel-ondelnya jatuh, kepalanya sampai copot. Halo ondel-ondel polisi. Halo ondel-ondel. Ondel-ondel polisi, mau beli balon ondel-ondel nggak? Balon ondel-ondel bagus-bagus loh. Wah, ondel-ondel polisi mau beli dong ondel-ondel. Ondel-ondel polisi mau balon yang mana? Ondel-ondel polisi mau yang Upin Ipin ya ondel-ondel. Oke, ini balonnya ya ondel-ondel polisi. Oke, makasih ondel-ondel. Iya, sama-sama. Balon, 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 balon. Sekarang kita lihat video lucu lagi yuk. Wah, enak banget. Ya, ondel-ondelnya jatuh lagi teman-teman. Kepalanya copot lagi. Kasian kan? Halo badut mampang. Halo ondel-ondel cantik. Halo ondel-ondel. Halo ondel-ondel. Kalian mau beli balon ondel-ondel nggak? Balon ondel-ondel bagus-bagus loh. Aku mau beli dong ondel-ondel. Aku juga mau beli dong ondel-ondel. Kalian mau balon yang mana? Ayo pilih. Aku yang SpongeBob ya ondel-ondel. Aku yang Doraemon ya ondel-ondel. Makasih ondel-ondel. Makasih ondel-ondel. Iya, sama-sama. Balon, 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 balon. Sekarang kita lihat video lucu ondel-ondelnya yuk. Yeay, lucu kan ondel-ondelnya bernyanyi teman-teman. Bakso, bakso. Bakso, bakso. Balon, 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 balon.
Halo Abang Bakso. Halo ondel-ondel. Abang Bakso, mau beli balon ondel-ondel nggak Abang Bakso? Wah, Abang Bakso mau beli dong ondel-ondel. Abang Bakso mau balon yang mana? Abang Bakso mau yang Doraemon ya ondel-ondel. Oke, ini balonnya ya Abang Bakso. Makasih ondel-ondel. Iya, sama-sama. Balon, 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 balon. Teman-teman, sekarang kita lihat video lucu ondel-ondel. Kulit kerang cangkung tahu, untuna bodas tipu paridu, bibir berem-berem jawir hayal. Ye, kasihan banget. Ondel-ondelnya jatuh lagi teman-teman. Kepalanya copot lagi. Sekarang kita lihat video lucu lagi yuk teman-teman. Wah, enak banget. Ya, ondel-ondelnya jatuh lagi teman-teman. Kepalanya copot lagi. Sekarang kita lihat video lucu lagi yuk teman-teman. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Yeay, ondel-ondelnya bagus-bagusan teman-teman. Lucu-lucu semua. Oke deh, sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Dadah.